yang Alia, juga anak-anak Gambas ya. Anak-anak Gambas. Anak-anak Gambas, anak-anak Gambas. Ada Arta, Mas Peko. Anak-anak Gambas. Iya, lu penting mah disebut. Age mabok brutu, age panitia. Ayah naipa bosa moja, bosa moja. Ayah naipa bosa moja, bosa moja, bosa moja. Ayah naipa bosa moja. Apa nasib badan duwe laki kaberangan kerja ning pura kangen asile lumayan wong wadon jaluk duwite alon pisan bosan bocah mantan majikan mantan majikan mantan majikan mantan majikan mantan majikan mantan majikan duit rambut pimpinan duit berhitungan dicopot lambene metu jutaan kaya duit wis lang kampung bapak bosan bocah mantan majikan wong kembali boral mantan majikan terima kasih ya siapa nih ayah Nadia juga main hati duwe lagi sampingnya doyan tuku serapi online bakal pengen metu kayak manuk atung sing dilurung tanggane brutung neng Alia Bapak Alia Bapak Alia Bapak Alia Bapak Alia Bapak Alia duit ladang calongan tabungnya ning ngebet anak rapi ganti pengen jajan kulit duwe lagi jahat ning rapi kula duwe lagi mabuk tanggane beruntung wong lanang sing happy atiku masih tapi kanggo jembete duit liwaro emang Bapak Alia dicopot apane metu jutaan kaya duit wis lang kampung bapak Neng Alia akhirnya punya lagu Neng Alia bapaknya Alia terima kasih siapa nih? Ayo bisa berdoa. Sing duwe rambut abang, sing duwe rambut abang, sing duwe rambut abang, sing duwe rambut abang, sing duwe rambut abang. Juga baik hatine, duwe lagi sampingnya, doyan jajan serapi online. Bakal pengen metu kayak burung hantu sing dilurung pikirnya beruntung ayo si mama duit ladang calongan tabung ini ngebarisan pikirannya wis campur sitan anak rapi kanti pengen jajan ya tembang duwe lagi jahat ning rapi kula duwe lagi mabuk tangane brutu wong lanang sing happy atiku sing nafsu bos koko aduh bos koko sayang bos koko paling boral bos koko dicopot lambene bos koko metu jutaan bos
bos koko, aduh bos koko paling borak. Coba bos koko, terima kasih banyak. Tapi kanggo demen